ndashima Imana data wo mu ijuru yaduhaye umugisha wo kuba turi mu nzu y'Imana. Icyo ni ikintu nasobanukiwe gikomeye cyane, ko kuba mu nzu y'Imana ni ikintu kiri ngombwa cyane mu buzima bw'umuntu. Iyo akibuze aba abuze ikintu kiri ngombwa cyane mu buzima bwe. Igihe cyose umuntu ari mu nzu y'Imana n'ibyo gushimira Imana. Yesu ashima cyane. Ashimira Imana ko uyu munsi aya masaha turi mu nzu y'Imana. Umugisha wabihishuriwe arabyumva cyane. Hari ijambo muri Zaburi Dawudi yavuze ngo iyo bambwira ngo tuje hehe mu nzu y'Imana, iwe yatangiraga kuguruka, kwishima, amarangamutima yiwe yarazamukaga cyane, kubera ko azi ko mu nzu y'Imana ni ahantu h'ingenzi cyane mu buzima bwe. Abantu b'Imana mwe komera Imana amashyi. Ndashimira Imana, nshimira abayobozi kudutekereza hano ni iwacu, muzo tubiziranyeho, muzo kuri kudutekereza. Nabivuze igihe nari ino, nari ndi hano, ndavuga ati yaba ari bishopu, yaba ari revera, isaha iyo ari yo yose bumpamagariraho no kwitaba, kubera turi abafatanyabikorwa b'uyu murimo. Turi abafatanyabikorwa b'uyu murimo. Abantu batuzi barabizi, n'abatatuzi wenda ushaka kubimenya tubibabwiye, ariko turabashimira dutekereza no kongera kuduhesha umugisha kugira ngo twicare tuganire ijambo ry'Imana. Mwakoze cyane, muhabwe umugisha n'Umwami Imana. Ndashimira iteraniro ryose, bwumvuze ubuyobozi bw'itorero, Imana ibaha umugisha, buri muntu mu mwanya warimo, inzego z'itorero mufatanya gushima Imana no gukorera Imana kuri uyu musozi. Imana ikomeze kubaha umugisha. Ndashimira Imana kubwa Patrick Bakiza, umuvandimwe n'inshuti. Igihe cyose mubonye numva umutima waje umwishimiye, kubera ko imbuto imurimo niyo mbuto indimo, birakururana. Rero umwuka afite n'umwuka afite. Rero tuye mu gihugu cy'Ubugande, igihe cyose ashyitse hano numva umutima waje umwishimiye. Mwakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Imikoro se naho yizamuyeho gato. Umunsi wa Pentekote, ibyakozwe n'intumwa, ibice bibiri. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe umwanya umwe, bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira mu nzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro. Ururimi ruja ku muntu wese wo muri bo,
bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga ku zindi ndimi uko umwuka yabahaye kuzivuga. Amen. Turangirize muri Yesaya n'ibice 60 murongo wa mbere. Umwuka w'umwami Imana ari kuri nje kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza. Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Amen. Muri maze kubibona, hari igihe indirimbo iza igafata hano mukayiririmba, iwacu Fosika tukayiririmba. Muri ADPR bagira indirimbo zabo ariko hari izo baza bahagurukana makorari, bazahagurukana indirimbo zandi makorari, burya bazahagurukana n'indirimbo dukorasi. Basanga muri ADPR barayihagurukanye abagore cyangwa bangahe gutyo. Waje Bujumbura ugasanga muri Gerizo bayiririmbye, muri Vivante bayiririmbye, n'ahandi. Wakurikirana ni Bugande kuri za YouTube basanga iyo ndirimbo kirasirikira cyane. Iyo periode ibaho. N'abavuga butumwa hari igihe ijambo riza rikaza kabisa rikakuzura, ukaribwiriza hariya ukumva riracuzuye. Yesu ashimwe. Icyo kintu nasanze ariko kimeze. Iryo jambo riza rikurwa mu ndirimbo, ni ukuvuga ngo iyo utarifite uzumenye ko wapungukiwe, banagutumira kubwiriza babwira ati mwe muretse wenda ndi wo babwira amakuru yose ati nta kintu kirimo, ariko ubabwira ati mfite izindi za gahunda, kubera nyine niko biba bimeze. Ariko ijambo umuntu wayishuye iryo riza rirangira igihe cyaryo akazirinda. Rero muri iki gihe harimo ijambo umwuka wera. Amen. Nyuma ko muranyumva sawa, ko muranyumva sawa, ndaza kubabaza ibibazo. Kurikiri hari ukuntu natereye ijisho, ndabaganiriza ijambo umwuka wera. Ndavuga Imana, mvuge Yesu, mvuge umwuka wera. Abagabo batatu nibo ngiye kubasobanurira umwanya muto. Imana yacu, hariya mu baririmbyi ko baranyumva cyangwa bagiye kuri telefone, hariho ndereye ijisho mbona ari kuri WhatsApp. Imana igira amazina menshi, ariko Imana umwihariko, ikintu gikomeye, nubwo byose bikomeye kuri yo, ikintu cy'umwihariko uzosanga Imana yonyine ifite idahaye abantu, ni umuremyi. Imana
ni rurema. Imana ni umuremyi w'ijuru n'isi. Imana ni umuremyi w'abantu n'ibintu. Imana ni umuremyi w'ibyo tureba n'ibyo tutareba. Imana ni umuremyi w'ibyo dufata n'ibyo tudafata. Imana ni umuremyi w'ibihe. Imana umwihariko Imana yisanga itaduhanye ni ukurema. Amen. Ndabaho urugero Imana nyereke. Imana ni umuremyi. Umuntu iyo agiye gutangira, iyo bavuga ngo ni urusoro, buriya ni amazi. Ni umuntu, itangiriro ry'umuntu ni amazi, atari amazi bene ay'inyanja, ni amazi y'ubundi bwoko. Amazi. Ariko muri ya mazi ya yandi, itangiriro ry'umuntu, aba arimwo umutwe, arimwo umusatsi muri ya mazi, arimwo amatwi, arimwo ingohe, arimwo ibitsike, arimwo izuru, arimwo amenyo, arimwo umunwa, arimwo ijosi, arimwo iyi mitsi, arimwo ijosi rikavaho hakajaho igihimba, umugongo, harimwo imbavu, harimwo ukaja ku maboko, harimwo inzara muri ya mazi, ukaja ku maguru, harimwo amano, harimwo agatsinsino, harimwo muri ya mazi. Imana ni umuremyi. Ubwenge bwayo, haleluya, tiburondore. Umwihariko w'Imana yonyine yisangije itahaye abantu ni umuremyi. Imana ni umuremyi. Imana yaturemiye. Nimba rwa rusoro y'amazi azavamo umukobwa, ikamishyira mu ijwi ry'abakobwa, ikami izana umukobwa nimba y'amazi azavamo umuhungu, akama azara umutipe n'ijwi ry'abahungu n'uruhara, nimba azogira uruhara muri y'amazi. Imana ni umuremyi. Bwira mugenzi wawe ngo Imana ni umuremyi. Imana ni iki? Imana ni umuremyi. Urundi rugero kugira ngo mwumve. Fata buri ni urebe igi nyine iki iba ririmo y'amazi y'umweru na wa muhondo na kwa kundi nyine iki wa musonge uburimo amashara ibigwa ibigwa zazara kwa kundi iyo ari urusaga haba harimo kubi, iyo ari inkokokazi haba harimo guteteza. Bwira mugenzi wawe ngo Imana ni umuremyi. Imana ni umuremyi. Imana ni umuremyi. Tekiniki ni igitangaza. Ubwenge bwayo tiburondore. Ubuhanga bwayo tiburondore. Imana ni umuremyi w'ibintu n'abantu.
imana yaremye isi, irema ibiryo byo kurya, irema sente, bimwe biremera mu muntu, ibindi birema ibishizeho, irema umuyaga, irema umwuka. Imana ni umuremyi. ari inyuma ko baranyumva. Imana ni umuremyi. Reka ndekere Imana vuge Yesu. Akazi ka Yesu, ndangije akazi k'Imana, umwihariko w'Imana uzosanga Imana yihariye. Hari ibintu Imana yihariye, hakaba n'ibindi yahaye abantu. Umwihariko w'Imana ni umuremyi, n'ibindi byinshi, ariko reka mvuge ibyo. Yesu Kristo umwami wacu, akazi kihariye ni ngatunganye, ariko reka mvuge kimwe, akazi kihariye uzosanga abamarayika batakoze, Imana itakoze, abantu batokora. Yesu wenyine niwe agomba gukora aka kazi k'umwihariko wa Yesu. Ni umuhuza w'abantu. Haleluya. Yesu nzaba. Yesu ni umuhuza. Ako kazi abamarayika barakananiwe, Imana yagomba gushaka umuntu ukora ako kazi. Zagenze Imana imaze kurema abantu, imaze gufata umuntu imushira mu ngobyi ya Edeni, Satani araza amukoresha amakosa. Imana ndashaka gusa kubumvisa akazi Yesu yakoze. Umuntu akora amakosa, umuntu akora icyaha. Reka mvuga icyaha, nicyo gikomeye. Ikosa ni icyaha, ikosa ni igicumuro, kandi igicumuro n'icyaha biratandukanye. Umuntu akora icyaha, Imana iraza imukura muri Edeni, imukura mu ngobyi, imukura ahantu heza kurusha ahandi, aho yari yaramushize heza. Imana yamuremeye imaze kuhamukura, umuntu agenda yanga yuzuye. Hari indirimbo ya Larume nkunda cyane ivuga ngo ubona abantu bagenda ngo bikoreye amaboko, ngo wababaza ngo ese niki, ngo nshuti niki, n'ibibazo. Ubona abantu bagenda bikoreye amaboko, wababaza uti niki, nshuti bati n'ibibazo. Naho niko byagenze. Umuntu amaze gukora ikosa, umuntu amaze gukora icyaha, Imana yaramuretse. Imana yerekerayo, umuntu yerekerayo. Imana yerekerayo, umuntu yerekerayo. Umuntu agenda yuzuye agahinda, yiyambitse ibyatsi, ameze nabi, asa nabi, agaragara nabi, yavuye mu ngobyi, yavuye ya Edeni. Imana yamwirukanye toka, kuko Satani yamukoresheje ikosa, yamukoresheje icyaha. Umuntu agenda yuzuye umuvumo n'agahinda. Ariko umuntu ari mu migani haravuga ngo Imana, ngo umunezero wayo ngo kwari ukubana n'abantu iteka ryose. Ngo umunezero w'Imana, Imana azaturuka mu rurembo rwo mu ijuru, mu rurembo nk'hariya Adamu na Eva bakaza kumusanga, reka mbaho urugero. Jewe ndacyafite abana bato. Umwana wanje wa mbere w'imfura afite imyaka, ndareneza imyaka 8. Iyo bafite twa yawurute